Martin Schulz ġie elett bħala President tal-Parlament Ewropew għat-tieni nofs ta' din il-leġislatura. Kien il-predeċessur tiegħu Jerzy Buzek li konferma r-riżultat wara li tefgħu l-vot tagħhom 699 membru parlamentari Ewropej, fosthom anke s-sitt Maltin. Martin Schulz ġie elett waqt l-ewwel sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew għal din is-sena fi Strasbourg. Għal din l-elezzjoni huwa kien ikkontestat minn żewġ nisa Brittaniċi, Diana Wallis u Niri Diva. Meta kien membru tal-Parlament Ewropew bejn is-sena 2004 u s-sena 2008, il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħadem mill-qrib ma' Martin Schulz. Waqt żjara li kien għamel f'pajjiżna, Martin Schulz kien qalleb Joseph Muscat. Il-Partit Laburista Malti kien se jkun immexxi minn persuna li jaf sewwa x'inhuma l-interessi speċifiċi ta' Malta. Ftit ta' żmien ilu One News kien tkellem ma' Schulz dwar il-viżjoni tiegħu għall-Ewropa. Those who want to have a social Europe who is protecting jobs and welfare of the people and not delivering richdom, super richdom for some few people. Instead of super richdom for some few, we need welfare for all. Qabel inħatar President Martin Schulz kien imexxi il-grupp ta' Soċjalisti fil-Parlament Ewropew. L-elezzjoni għal ħatra ta' President tal-Parlament Ewropew issir kull sentejn u nofs.